nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifuriza kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 19 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Turagarutse muri studio kuri mikoro ni Bosco, tugiye kureba amakuru agezweho kugeza kuri uyu munota hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika, nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko imiryango igiye itandukanye ndetse n'ibihugu bisabye yuko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, aho izi ngamba zisobanurwa nko kohereza ndetse no kwakira abarwanyi ku ruhande rwa M23 baturutse mu ngabo z'u Rwanda mu kujya gufasha uyu mutwe, kugeza kuri ubu ngubu zitarakurwaho mu buryo zisobanurwa. U Rwanda rwo nubwo rubakana ruvuga ko ari abasirikare bari ku mupaka barinze ko abarimo imitwe FDLR, Wazalendo ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bagiye baca amarenga yo kugaba ibitero ku Rwanda. Kugeza kuri ubu ngubu u Rwanda rukomeje kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho y'uko izo ngamba zitazigera zikurwaho. Ibi bibaye mu gihe kandi byabaye na ngombwa y'uko leta zunze ubumwe za Amerika zifata ibihano, ariko ibyo bihano ku ruhande rw'u Rwanda bakaba baragaragaje ndetse banerekana ishusho y'uko bidashobora kuba byakuraho ko umutekano w'u Rwanda ugomba kuba warindwa, kuko u Rwanda rusobanura ko ingamba z'ubwirinzi rwafashe mu buryo bwo kurinda ubusugire abaturage ndetse n'umutekano w'abaturage muri rusange, no kwirinda ko igihugu aho cyavuye mu myaka 32 ishize kidashobora kuba cyasubirayo, no kuvuga mu mateka akarishye cyane Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. U Rwanda ruvuga ko rero ibyo bidashobora kuba byabaho. Ibyo rero kugeza uyu munsi bikaba bihamya neza ko mu by'ukuri u Rwanda rugikomeje ingamba zarwo z'ubwirinzi. Ese ibi biraza kugenda bite? Ikibazo ni uko kuri ubu ngubu leta zunze ubumwe za Amerika batangiye kudeklara, bavuga yuko batiyumvisha uburyo ki u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batubahiriza ibyo bemeye gusinya ku itariki 4 Ukuboza 2025, ubwo bemeraga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeraga ko igiye gushyira ku iherezo umutwe wa FDLR, ndetse icyo gihe yasohoye n'amatangazo mu minsi yakurikiyeho yo kurandura burundu umutwe wa FDLR, ariko kugeza n'uyu munsi bikavuga ko nta gikorwa kigaragara cyari cyakorwa. Naho nanone u Rwanda rwemeye ko ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho, ariko nanone ku ruhande rw'u Rwanda nta gikorwa na kimwe kigaragaza ibyasinywe kirakorwa. U Rwanda ruvuga ko rwo ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi ari uko abarwanyi ba FDLR bashinjwa cyangwa se bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda batakirimo kubarizwa ku butaka bwa Kongo. Ruvuga ngo ikibazo cy'umutwe wa FDLR cyaramaze kubonerwa umuti. Ibyo nibiramuka bidakunze, u Rwanda rugasobanura neza ko rutazigera rukuraho ingamba z'ubwirinzi rwafashe. Hanyuma rero kugeza kuri ubu ngubu biravuga ko hari imibare myinshi y'abaturage bakomeje kugenda bataha bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ko barimo bakorana na FDLR. Gusa icyatunguranye cyane ni uko mu bataha arimo abagore ndetse n'abana aribo biganjemo, hatagaragaramo abagabo, kandi bikavuga ko FDLR abayigize benshi ari n'abagabo ndetse harimo n'abageze mu za bukuru. Kandi nanone abagiye bagaragara ibikorwa byo kuva muri mutwe bakavuga ko ari umutwe ukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umunsi ku wundi, ndetse bagaragaza ko ibyo ngibyo mu by'ukuri bikwiye kuba byatekerezwaho kabiri. Ibyo rero byose nibyo tugiye kuba twagarukaho muri aya makuru yacu n'ibiganiro, turebe aho ikurwaho ry'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zivugwa ryaba rigeze, ndetse no guhagarika imikoranire hagati ya FDLR na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingaruka bishobora kuba byagira mu gihe izi mpande zombi zitaba zubahirije ibyo zasabwe, birimo guhagarika imirwano, ndetse birimo guhagarika guterana amagambo, ndetse no gukuraho izo ngamba z'ubwirinzi, hamwe no guhagarika umutwe wa FDLR. Ari nabyo mu by'ukuri n'ubundi bisobanura ko imirwano yaba igikomeje hano mu burasirazuba bwa Kongo, yafite aho ihuriye ndetse n'isano n'icyo kibazo. Nyemera rero ukande subscribe cyangwa se sabone kuri wowe udukurikiranye bwa mbere, cyangwa se usanzwe udukurikirana ukaba utarabikora. Ndetse kandi nanone ikindi cy'ingenzi ugomba kuba wamenya cyangwa se ugomba kuba wasobanukirwa mu by'ukuri, ni uko ushobora kuba wanyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp cyatangirwa ibitekerezo n'inyunganizi, ukabona link tuba twagushyiramo hanyuma ikakugeza muri groupe yacu ya WhatsApp. By'akarusho kandi ushobora no kuba nanone watanga ibitekerezo byawe cyangwa se inyunganizi, ndetse ushobora no kuba watubwira aho uherereye, bikadufasha cyangwa se mu by'ukuri bikaba byiza ko turushaho kugenda tubana 5 kuri 5. Nimwibagirwe gutanga
like ku kiganiro n'amakuru, yewe si iki cyonyine ndetse n'ibindi biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Hanyuma rero reka nta gutinda twinjire muri aya makuru akomeye cyane, turebe ibiheruka gutangazwa ku bijyanye n'ingamba z'ubwirinzi ndetse n'amasezerano yashyizweho. Umutwe wa AFC-23 kugeza kuri ubu ngubu ari nawo bivugwa ko uhabwa ubwo bufasha bwiswe ingabo z'u Rwanda, wavuze ko utarebwa n'amasezerano ya Washington. Bivuze ko niba AFC-23 ivuga ko itarebwa n'amasezerano ya Washington ari nayo mugenerwabikorwa, bivuze ngo nuko izo ngamba z'ubwirinzi ziraza kugumaho kameme, habeho ukutubahiriza amasezerano ya Washington. Uvuga ngo uraza kubyumva mu ngingo ebyiri. Ku ruhande rw'u Rwanda nyirizina, tutagiye kubyo kuvuga ko rufasha umutwe w'abarwanyi ba AFC-23, tubuje n'icyo u Rwanda ruvuga, dore ko ruvuga ko mu by'ukuri rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kubwo kurinda imipaka yarwo ko itangizwa cyangwa se ngo hagaragare abaza guhungabanya umutekano. Nabyo icyo ugomba kubamenya cyangwa se ugomba kuba wasobanukirwa nabyo nuko nta kintu na kimwe kiravaho, nta musirikare n'umwe urasubizwa inyuma ndetse nta n'intwaro n'imwe irakurwaho. Ibi rero kuko bitigeze bitangazwa n'inzego z'umutekano, menya ko ari uko bikimeze cyangwa se ariko bigihagaze, nta kintu na kimwe kiragira kirakorwa. Ibi rero bigahuzwa no kuba mu by'ukuri biza gukomeza kugira ingaruka zikomeye cyane ndetse no gusiga urunturuntu ndetse n'urungabangabo hagati y'izi mpande zombi uko ari ebyiri, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ingamba z'ubwirinzi rw'u Rwanda rwo ruvuga ko rutazigera ruzikuraho. Kubitire ku byo inyeshyamba za M23 zavuze cyangwa se baherutse gukomozaho, ni mu kwezi gushize kwa gatatu ihuriro AFC M23 iri ryashimangiye ko ngo ritarebwa na gato n'amasezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasinye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa icyakoza abarwanyi ba AFC-23 bo bavuga ko amasezerano bashobora kuba bakurikiza cyangwa se ibyo bashobora kwemera gushyira mu bikorwa ari bihuye n'amasezerano ya Doha, ndetse aherutse no kuganirwaho ku itariki zigera kuri 17. Hari kuba ibiganiro byari byatangiye ku itariki 16 byarimo bihuza impande zombi, no kuvuga uruhande rw'abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'uruhande rwa leta y'Kinshasa. Ibiganiro byari birimo bigenda bikomeza gake gake. Hari n'imyanzuro yavuyemo, imyanzuro igera muri 3: gutabara abaturage, guhagarika imirwano ndetse no gukora ubugenzuzi. Ariko by'umwihariko ubugenzuzi buzakorwa mu buryo bwo gutabara abaturage, ariko bikajyana no kurekura imfungwa zafashwe hagati y'impande zombi. Ku cyo M23 yavuze rero ku bijyanye n'ingamba z'ubwirinzi, bashyira ukuri ahagaragara bavuga bati niba mwatekerezaga ko tugiye gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu by'ukuri binyuze muri twebwe, ntabwo ibyo bishoboka kuko ntaho duhuriye nazo. N'ubutumwa bwatanzwe n'umuyobozi wungirije wa AFC M23 ushinzwe politique, diplomasi n'imiyoborere, Bwana Bertrand Bizimwa, ubwo yasubizaga Senateri Jean Chrétien wo muri Amerika wari watangaje ko iri huriro ryarenze ku masezerano ya Washington. Urumva niba bavuze ngo ryarenze ku masezerano ya Washington kandi u Rwanda rwo rwasinye amasezerano ya Washington, nta kindi kintu byaba bisobanuye nuko mu by'ukuri byaba bifite aho bihuriye cyane cyangwa se byaba bifite imikoranire ya hafi. N'ubutumwa rero yamusubizaga avuga ati reka twebwe ntabwo dukorana, ntabwo duhuriye n'amasezerano ya Washington kuko ntabwo dukorana n'u Rwanda, ntabwo ari twe tuzakora ingamba z'ubwirinzi. Chrétien uba muri komisiyo ya Sena ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yagize ati nyuma y'amezi 3 M23 ifashwa n'u Rwanda irenze ku masezerano y'amahoro ya Washington, amaherezo Amerika yafatiye ibihano RDF n'abayobozi 4. Ati yabivuze nyuma y'uko Amerika yari imaze gutangaza ko yafatiye ibihano abasirikare 4 b'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda muri rusange. Hanyuma bavuga bati mu by'ukuri nyuma y'amezi 3 M23 ifashwa n'u Rwanda irenze ku masezerano y'amahoro ya Washington, ndetse itakomoza ku ngaruka byagize. Ati banze kubahiriza amasezerano, ati none amaherezo Amerika yafatiye ibihano RDF n'abayobozi 4. Bivuze ko dukurikije ibyavuzwe n'uyu Chrétien, Senateri Jean Chrétien wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika yaba yarafashe ibihano ku gisirikare cy'u Rwanda kubera kubashinja ko bari barimo gufasha M23, nyuma M23 ikaba iri gukomeza imirwano. Mu magambo make, leta ya Amerika yafashe ibihano ku ngabo z'u Rwanda kubera yuko
AFC M23 yari ikomeje kurwana mu burasirazuba bwa hehe bwa Kongo. Bizimwa yasubije Senateri Shehen Jean ko M23 idashobora kurenga ku masezerano itasinye, itigeze ishyiraho umukono, ndetse babisobanura bagira bati aya masezerano tutasinye nta nubwo tureba, ndetse amusaba gushaka amakuru yibanze ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo areke guhuza ibidahura. Ni ukuvuga guhuza AFC M23 ndetse n'ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko ari uguhuza ibintu bidahura. Ati madamu ihangane, ariko se ni gute nk'uko ubivuze M23 yarenga ku masezerano itasinye kandi atayireba na gato? Ikibazo nyacyo kiri mu buryo Washington yumva iyi ntambara. Mukeneye amakuru yibanze kuri iyi ntambara. Ni ukuvuga ngo Bertrand Bizimwa yavuze ko, akurikije ibyavuzwe n'uyu nguyu, yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika badafite ibisobanuro bihagije ku buryo iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugendamo, ndetse badafite n'amakuru ahagije ku buryo ibibazo bihagaze. Bityo asaba Amerika ko yatera intambwe ikaza no mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se ikareba n'ahandi ikura amakuru, ikasobanuza, ikamenya uko ibintu bimeze. Ngo amasezerano ya Washington arareba ibihugu, ntabwo areba umutwe w'inyeshyamba. Asaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, atagasaba u Rwanda narwo gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka mu rwego rwo guhagarika gahunda uwo mutwe wa FDLR ngo ufite yo kuruhungabanya. Akurikije ibyo ngibyo rero, Bertrand Bizimwa akaba ashimangira ko atumva impamvu uyu nguyu wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaravuze gutya. Idoha muri Katari ho haganirwaga ku kibazo kiri hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23. Ibyo Bertrand Bizimwa yemera, akavuga ko ari byo bifite aho bihuriye n'ikibazo cyabo n'ibijyanye n'ihagarikwa ry'imirwano, ndetse akavuga ko kugeza uyu munsi nk'uko byanagiye binavugwa na Lawrence Kanyuka, abarwanyi ba AFC M23 bashinja uruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa mu by'ukuri kutubahiriza ibijyanye n'iki, kutubahiriza ibijyanye no guhagarika imirwano. Hanyuma rero Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yaba yemereye abahuza ko hatazongera kubaho ibikorwa byo kwica abasivile ndetse n'amatungo yabo. Ibi ngibi rero bikaba byemejwe mu masezerano yasinywe hehe mu Busuwisi, ndetse ngo AFC M23 hamwe n'uruhande rwa Leta nabo bemeye ko batazongera kubangamira abari mu bikorwa by'ubutabazi ndetse no gufasha abaturage. Ngira ngo murabizi berutse kuba mu mujyi wa Goma Umufaransa-kazi Karine Besset wishwe rwose akicwa arashwe n'ibitero bya drone bigahitana n'abandi bantu babiri. Uyu rero akaba yabikomojeho avuga ati oya, ibi ngibi rwose impande zombi ngo zikaba zamaze kwemeza ko bitazongera na gato, hatubirebere hamwe. Ubwo ni mu masezerano yaherutse gusinywa i Doha, plutôt mu Busuwisi ya Doha. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemereye abahuza hagati yayo n'ihuriro rya AFC M23 ko itazongera kwica abasivili, amatungo yabo ndetse no kwibasira ibice bikorerwamo ibikorwa birimo ubuhinzi. Ibi nubwo babyegekeye ku ruhande rwa Leta, menya ko biri ku mpande zombi, ni amasezerano yasinywe ku bwumvikane. Gusa impamvu bivugwa gutya mu itangazamakuru cyangwa se biri kugarukwaho muri ubu buryo, ni ukubera ko abarwanyi ba M23 bagiye bashinja kenshi uruhande rwa Leta kugaba ibitero bigira ingaruka zikomeye cyane by'umwihariko mu bice bituwe n'Abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse bagasaba imiryango mpuzamahanga n'isi muri rusange kwamagana ibyo bikorwa. Ni nayo mpamvu rero bamwe bagiye bavuga bati nubwo abayisinywa ry'amasezerano, uruhande rwa Leta rwemeye ko ibyo bikorwa bigiye guhagarara. Ni impande zombi rero, uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa Leta bemeye ko ibyo bikorwa bigiye guhita bigira iki bihagarara. Kandi ngo impamvu benshi bavuga ko bigiye kuba byahagarara cyangwa se bizubahirizwa ko bihagarara, ni ukubera ko kugeza uyu munsi aya masezerano nk'uko dukomeje kugenda tunabigarukaho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko nta kujenjeka kuzegera kubaho. Ni ibikubiye mu masezerano yashyizweho umukono hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abahagarariye ihuriro rya AFC M23 mu biganiro byabereye mu Busuwisi guhera ku itariki 13 kugeza ku wa 17 Mata 2026. Ni nyuma y'ibiganiro hakozwe amasezerano ahuriweho y'ibyo impande zombi zemeranyije gushyira mu bikorwa mbere y'abahuza. Bango kuva ku itariki 13 kugera ku itariki 17, iyo minsi yose uko ari 5, kuko ni kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu,
bari barimo kuganira, barimo bareba ingingo zishobora kuba zakubahirizwa. Izo ngingo rero zaje kwemezwa ndetse banazishyiraho umukono, ari nabyo turi kuvuga uyu munsi. Ibi biganiro byagizwemo uruhare n'umuhuza ariwe Qatar usanzwe ahuza impande zombi, nubwo byabereye mu Busuwisi kubera ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Mu ngingo zemeranyijweho harimo ibirebana n'ibikorwa by'ubutabazi mu bice byibasiwe n'intambara, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, uburyo bwo kubahiriza agahenge n'itsinda rihuriweho ribigenzura, kurekura imfungwa n'ibindi. Ibiganiro byitabiriwe n'abahagarariye guverinoma ya Congo, AFC M23, abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Togo, Ubusuwisi na Qatar. Leta ya Congo na AFC M23 byemeranyije ingingo z'ingenzi zigamije gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi bugamije kurengera ubuzima bw'abaturage mu burasirazuba bwa Congo no kubahiriza ibiteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ajyanye n'ibikorwa by'ubutabazi. Impande zombi ziyemeje kubahiriza amategeko mpuzamahanga ajyanye n'ibikorwa by'ubutabazi, amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga arengera impunzi, hanibandwa ku mahame ateganwa n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leta ya Congo Kinshasa na AFC M23 byemeranyije kandi guhagarika ibitero, kurimbura no kwangiza n'ibikorwa bigamije kubuza amahwemo abasivile, harimo ibijyanye n'ibiribwa, ibikorwa by'ubuhinzi, ibihingwa biri mu mirima, amatungo, amazi meza, ibikorwa byo kuhira n'ibikorwa remezo birimo nk'iby'itumanaho, serivisi zijyanye n'ingufu, ibitaro ndetse n'amashuri. Ubwo kuri serivisi zijyanye n'ingufu n'amashanyarazi. Bibaye mu gihe Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yari imaze igihe ishinjwa kugaba ibitero ku bice bituwe n'abaturage benshi ndetse no kwica inka zabo no kwangiza imyaka hagamije kubicisha inzara. Ibyo kandi ngo bibaye mu gihe abaturage batuye Minembwe ngo kuri ubu bagoswe n'ingabo za leta, Uburundi, Wazalendo n'indi mitwe ifatakanya na leta. Ibi rero bamwe mu bashyigikiye M23 babivuga ko babyamagana ndetse byakabaye byarahagaritswe. Hanyuma rero mu makuru yakomeje kugenda agarukaho ibyo wumva tuvuze haraguru, Amerika yaje kubishimangira, yemeza ko bigomba gukorwa kandi muri ubwo buryo uko nguko nyine ariko bigomba kuba byakorwa. Amerika mu kumara gutangaza ibyo ngibyo byagaragaje yuko kugeza kuri ubu ngubu mu by'ukuri Amerika iri mu bafasha bakuru ibiganiro, ibikuye mu byo yavuze bishyigikiye ko impande zombi zigomba gukora ibyo zumvikanyeho. Ibi ngibi bizagaragaza ndetse byerekana n'ishingiro n'uburemere bw'amasezerano yasinwe, ko atari amasezerano agamije imikino cyangwa se atari amasezerano yari agamije kwishimisha, ahubwo ari amasezerano yari agamije gukurikizwa. Ibi rero benshi bakavuga ko bishobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane, kandi ibyo Amerika ivuga, dore ko nyuma yaho yahise ishyira hanze n'itangazo byerekana ko irimo gushyira igitutu cya diplomasi, ndetse ko ishobora kuba yafatira abantu bamwe batazabyuzuza cyangwa mu by'ukuri igashyiraho izindi ngamba zifatika ku bashobora kuba bakerensa cyangwa se bakumva ko uruhande rwa leta na AFC M23 nibo tuvuga ahangaha kuri ibi biganiro, ushobora rero kuba yakerensa cyangwa se yakumva ko ibyo biganiro ari ibintu bidafite imbaraga, ashobora kuba yahura n'ibihano. Ubufasha bugera ku baturage ndetse nta nkomyi, ibi bigomba kubahirizwa, ihohoterwa ry'abasivili rikahagarara kandi uburenganzira bwa muntu bukubahirizwa. Ibyo ngibyo ngo biri mu bigomba gukorwa. Ibyo nibitaba hazabaho ikibazo gikomeye cyane nk'uko Amerika ibivuga, ibitero bikagabanuka, amakimbirane agakurikiranwa neza ndetse n'abarinze ku masezerano bakamenyekana, kuko uyu munsi ayo masezerano noneho yagizwe cyangwa se intambwe yatewe ni intambwe igiye kujya iba irimo abahuza, ni intambwe igiye kuzajya ibirimo indorerezi zireba uburyo ki mu by'ukuri zireba kandi zigenzura uburyo ki ibintu birimo kugenda bikorwa. Abahagarika imirwano niba barimo kuyihagarika, mbese n'ibindi bigiye bitandukanye byose niba birimo kugira iki, birimo kubarizwa. Sasa rero ngayo nguko ngibyo bimwe mu byo twari turimo tubatangariza uyu mugoroba, cyangwa se bimwe mu byari bigezweho bikomeje kugenda bivuga ni ku ngamba z'ubwirinzi ndetse no ku masezerano ya Washington bikomeje kugenda mu by'ukuri bigaruka kuri iyi ntambara y'uburasirazuba bwa Congo, ndetse binibazwaho na benshi. Ngira ngo murabyumvishe uko byifashe. Ni amakuru twari twabateguriye rero kugeza muri uyu mugoroba kugira ngo mwumve uko byifashe. Twakomozaga ku ngamba z'ubwirinzi ndetse no ku masezerano ya Doha na Washington. Hanyuma rero munyemerere mbashimire cyane kuba mwafashe umwanya mukadukurikirana
kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota ni iby'ingenzi kandi by'agaciro gakomeye cyane, ari nako ngenda nsaba abantu mukurikiranirwa n'amakuru tugenda tubagezaho ko muza no kunyarukira kuri Barore TV mukareba amakuru n'ibyo naho tuba twabateguriye, dore ko ari byinshi by'ingenzi. Abashaka no kumenya itangazo riri officiel, itangazo kuva ku ijambo rya mbere kugeza ku rya nyuma Amerika yavuze, nyarukira kuri Barore TV hanyuma wumve icyo Amerika yasobanuye. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Ciao ciao, hasta la vista.